Il faut les gens qui ont motivation. Moi, c'est impoli. Oh, au Kanga Kanga, parents, non, bandoki, oh, ya, ngalo, c'est que ça n'a pas partout, il y a qui importe, ça n'a pas tenu la maman. Mobile, wana, maman, wana, bote, mon côté. Tu as quand maman, bokilo, non, doki, on a yéba, moi, qui a maman, yéba te belé. Eh, à ça, quand maman, à bota, quand mobile, non, on a te. Donc, tu as quitté de ton impolitesse de chez vous. Tina, Katia Libala, pour finir, maman, va te doki. Aliaka, mon a été. Et donc, ils sont allés partout, Aliaka, est à beaucoup, la caille scolarisée, à ça, il a monté au Kuta. Tu te permets na kati ya libala moto na kati ya kimakangwa ngoya kato vanda o banda na ninga motivation yo kola kisa mama batu musapi na kati ya libala wana po ni de nos jours basi banga na bino suma kamputi oh so zo kata respecter ma parents na te respecter mama bokilo boni uboyo ko mutalia ka mona na eta yo a des ans na kimdoki ngo ali ende bana yo boti na mona na ti ozo ka mama batu ndoki eza kwa nini po na idée na mettre pichu bai ba bigilene do sufu hein. En tout cas, on a une motivation. Moi, je me mêler. Non, j'attends et maman parce que les qui l'ont makasi ni papa na maman na mtu ba pesa ovi ba bokola batangi sa yo ba sala no mtu na kati ya société ba lia yote ba maman na penza boya kana ekolongwazi mina bia bota yo lelo ki kanga maman na onduki et puis à plus fort loin que notre qui musika moi si wana oyo bala de quel droit se permet que no ya okota na kati ya famille batando kanga maman binonduki maman na zalaka ya yo monter na ninga motivation yebo moni maman na azalaka ya maman na yo mokoti po abota wana bandeko na omsusu pas seulement que yo kanga maman na onduki mais okende ti musika ko kende kotika moi si na yo a se permettra no finga maman na binonduki maman o wapi maman o atangisa ka ba classe maman o abokola kayo maman o asali na yo mutu nde ozotika ka mwasi na yo afinga maman na biso nyonso tundoki ah ndoki ona so azala na posa liyo na ninga motivation mu yunu ngoko mutu na kati ya société te yozele pa mutu akufa même avo il faut les gens qui ont motivation yo moi c'est impoli oh au Kanga Kanga parents no bandoki oh ya ngalo c'est que ça n'a pas partout il y a qui importe na kati ya libala maman mobile wana maman wana bote mon côté. Tu as quand maman bokilo na ndoki ona yeba mo ki a maman ya ba te belé eh azaka maman abota kaka mobali na wana te donc tu as quitté de ton impolitesse de chez vous tina kati ya libala ku finga maman ba te ndoki aliaka mona na été et donc ils sont allés partout aliaka eta bokola ka scolarisé asali na moto yo kuta tu te permets na kati ya libala moto na kati ya kimakangwa ngoya kato vanda o banda na ninga motivation yo kola kisa maman ba tu musapi na kati ya libala wana po ni de nos jours basi banga na bino suma kamputi oh so zo kata respecter ma parents na te respecter maman bokilo boni uboyo ko mutalia ka mona na eta yo a des ans na kimdoki ngo ali ende bana yo boti na mona na ti ozo ka mama batu ndoki eza kwa nini po na idée na mettre pichu bai ba bigilene do sufu hein. En tout cas, on a une motivation. Moi, je me mêler. Non, j'attends et maman parce que les qui l'ont makasi ni papa na maman na mtu ba pesa ovi ba bokola batangi sa yo ba sala no mtu na kati ya société ba lia yote eh ba maman na penza boya kana ekolongwazi mina bia bota yo lelo ki kanga maman na onduki et puis à plus fort loin que notre qui musika moi si wana oyo bala de quel droit se permet que no ya okota na kati ya famille batando kanga maman binonduki maman na zalaka ya yo monter na ninga motivation yebo moni maman na azalaka ya maman na yo mokoti po abota wana bandeko na omsusu pas seulement que yo kanga maman na ondoki mais okende ti musika ko kende kotika mwasi na yo a se permettra no finga maman na binondoki maman o wapi maman o atangisa ka ba classe maman o abokola kayo maman o asali na yo mutu nde ozotika ka mwasi na yo afinga maman na biso nyonso tundoki ah ndoki ona so azala na posa liyo na ninga motivation mu yunu ngoko mutu na kati ya société te yozele pa mutu akufa même avo